گل کردجی وکو گلن ین جیهانه نتویک خصوصی چانداوی کلتوراوی زمانوی ادبیاتاوی ویژه‌اوی به گمان دولمنده یکیج زانا فیلسوف و ماموستو وک بجن ادیب کی کردجی کو خبات خدمت کا مزن جبو چاندا کردا جبو زاروکن کردا کریه احمد خانه شیخ احمد خانه جا برهمکا نوازل پشخوهشتیه کو امزانه کو ممو زیناوی به شوازا وک شاعرانه شوازکا به عشقه شوازکا به طرزکا وجهی هاتیه نفساندنه طبعا لگل وانیا کانش شیخ احمد خانه دوه حیام خدا کو او بخو باست کرد بجه کو ده مموزینه دا باست کرد بجه کو از ده سال 1051 دا هاتمه دنیایه جوره وروا یعنی حتی کو امر خوی داوی حیاتک گلک زحمت و زور در باز کرد ناو یعنی خریبیه دا در باز کرد لی هیویا خو ج پیشروجن ما یعنی زاروک ما قط نکر جبو کو او هینه اولا خو بفن هینه دین بفن ده برامین نو ازشت یک نو بهارا بچوکان گود مدرسین ما کردا دا پیش قرآن ته خواندنه یادی ترکجی عقیده ایمانه ایرو می باسا و بر همه خوشک امی بکن چه ده بیجه ده ناوی ده گلو ده خال بخال حتی کجده سیمه هبه امی پار بکن حتی ساعت 11 او کسی کو لسر وی مجارمه گوتنا کاوی هبه بخوازه اوجی تشتکی زیده بکه لسر وی مجارمه فیسبوک همه تویتر همه اینستاگرام همه و خطا همه واتساپ وکریه حاضر آمده متکارم مساج خواه بشینین حال برن اکرانده دنفسینه ایرو میوانه کیم هات گوش وک بیجن گلک میوان تین لی گلک هندک میوان تاثیر خواه مرواد کن یک جوان کسانه میوانه کیمنه و از گلکی جه حس کم ریوی شیرینه وجهیوی شیرینه اخافتناوی شیرینه سیده که مالایه که تقاویت یعنی مالنشین yani idi emekli biye. Le pişti ve emekliye jiyana kadine dest bekir gel çanda kurda xabatek hizmetek ke mala emirhan bakış. Xeyrat ezbin. İşte razı be. Sersera serçava. Bxir be. Sersera serçava. Tijuelat hati و serçava sersera rahati. Serçava ne şey. Hurmat Ramazan izaf xoş bu Xuday tala xira ve qabul ki. Xudaş razı be. Tahajjü kir buna sa. Eri valla izaf xoş bu. Valla tahva be ezbeni Xudaş razı be. İca mala emirhan bakış tamaşavan neca. Yani vad secarat tedbi meyvane men. Bu niski de. Ya rast ha niski bu de car. Maşallah. Şumra bu kaku secarat. Kurma meza xoş. Valla tav. Ja ezbeni mala emirhan bakış tamaşavan neca. Ev bu kha malaya ke seyda ke emekli bu. Tabi evjil xaribistani bu. Burdure mesela malatikir. Tabii medreseyn kurda da ko merv buxine merv ködere be fırnaka ve çande be mervarat yani hatta mirni malay me seyda me çi mervara bejin le mühim ev ko merv zaruk tiye de tişaj mervara bejin az bawr me aqide iman ko de desteme daye evvel hizmet etke hizmeta zaruk me ko hine olib ve icaz beni de medrese me kurda da malume dahab aqide hane dahab aqide iman hane لهلا ام بجن بطمان سير دياربكر ميردن وين منطقه يا ملخلي لسيرته وان دخينن لبازي دي وقت بجن ارزرم قرصه لوين منطقه جي احمد خانه شيخ احمد خانه دخين مرف شو في كتابه بنيره يعني وتيكم مرف فكر ومرف خواندو تخاله يا كمين دكو باسا وقت بجن عقيدتك تشد بینی دفردا بگشتیم ام پیشی بچن درام هیدی ده بری خوب نخال بخال تشد خوینی دفردا معرف چه خوینی دفردا سیدا دعوت تشتی بالکیش یک او عقیده مل احمد خانی تمام ریزی اعتراضن جتشتی باشکارم یعنی اعتراضن مثلا گوگوتی خودی امروزن نزیره یعنی المعرف دنهره مکی گویی دبی گویی خودی المعرف نانهره مثلا تمامی اعتراضن özellikle باخص اعتراض معتزلیا هناك جرى الاشعري بخوا اشعريه جي اعتراض الامام اشعري كليا گویی دبی تشدا ماتوریدی راسته اوا یک دودیا اوا احمد خانی معرف زانه دنما ودا
دنماكي تشالقانتلي يعني تبي هبيه يعني دي سياسات و د شرع اراء قبيله وعشيرات دا مرد بقى هبونه بخواجي زر حد نبي لورا د تمام شغدا قوتني وي هنا قوتنا مثلا قوتي كرد اتفاقوي هبه قوتي مسلمان يكمن الأثری و دنهری مثلا یک جه مموزینه یک جه نوبارا پچوکا یک جه چارگوشه مجاره کی لسر مولد کردات سر پروگرامات دا و مچکر حوالی مج عرفه هاتون خواندن فاتح عمری فی هواک یا حبیبی کل حال آهونا لم هردمم شو در فرقت ماوسال گربنم کانم دیلرسن چوکتان olmuştur helal dinu ebter bumj عشق من نما عقل و کمال هم بالا خدای لسر چهار زمان خبر ده یعنی گوتیه او انسان دوی اقلیمی دا جیانا خواه بدومینن کرد و عرب و فارس و ترک تمامی برای هبن تمامی یکه دماغ لسر اتفاقا بسلمانا ساکنیه اف کتابا قد دست مادا سیده عقیداوی دا عقیداوی دا او تنن سرک تنن یعنی انا باشلق جرات بجن یا سرک تنن لی بلی بحثا 24 حب مبحثا کریه ده 24 مسئله دا آخفتیه هر مسئله بی یان ریزه کی یان جی دو ریز اتدا گوتیه بحث کریه مثلا در حق بوراق توحید خودی وحدانیت خودی واشترا بیم در حق هاتنا حضرت محمد مصطفى در حق حضرت پیغمبر گسون پیغمبر داویه و بوراق پیغمبر گلیسا بیا چه معراجی واشترا بیم پشتیوی سیدای من در حق مذهب هذا اشترى بنت در حق رزق حلال وحرام قالوا حد الرزق انجنا الرزق انجنا در حق تناسخ ده يعني حلول تناسخ شيء بلكي هنا كي تماشان او كن تناسخ او رحي انسان كي انسان درتيت كبار رحي كي دني ام انا السري باخم خذي حسكه اشترى بجم قبول كرنا دعاء قبول كرنا دعاء شاطي قبول كرني تشاو كرني حيواني قلت لنا جناتي تدبرت تشتاق بحث كده وحصل 24 شاغن بله زماني وين زان بشوي اما كارب بخوين بله از هنا جي بخوين ازبري بله از ازبري مش يخوان مثلا مدرسه بله بله لما ازبر نكر بله سيدا ولا از ازبر جي لبالي تكيش ازبري يا مال خلي السرت سيرت جاي بيجي محدش خوانديه بله يانز در حق اودا نهرندنا كتابيت كرم تشتا بيجي نهرندنا وقلت لي بنيري ده اودا پیغمبر خدا گوتیه صلی الله تعالی علیه و سلم گوتیه لنهیراندنا سه تشتا خیره ساده جت لیدن هیری تستاگناکی یک اور نهیراندنا کعبه معظمه چهار البر دوار کعبه ساکنی الکعبه دنهری خیر قزنشتی آدو دیا او بثبات رابی لرنگی دیو بایو خبنهری بکن او خیره یعنی تخیری قزنشتی یک جا آدنه قلت القرآن بيروز بنهري يعني جي الحرف القرآن بنهري هنا على مصاد بيجن تلي بنهري خيره يعني تستاقي قلت أزبر بيجي أو قاعد بيجن قلت أزبر بيجي تلي بنهري اشترت ها خيره هم بأزبري هم بخيري إذا هنا كي بخونن زام أحمد خانش تشكي بسا قوتي عجبا ويجي تشكي بسا سيت اشتخالا ويجي قوتي أنا بالي قوتيه ويجي قوتيه بالي قوتيه سيدا جا سيدني بني سر زمان أبا أحمد خاني عقيداوي یک معرفه کی لیکورین لسر کریه اوجی احمد حلمی القوقیه خدا رحمه خلیق شرحه کریه تابی و اكيدني لیکورین سر عقیده ذاتنا يعني ايش شرحيجي احمد حلمی القوقیه بله اوجي خوش اصلي خوش ديار بكر بله ديار بكر احمد خاني خاقي هكاريه سيدا بيشتي دنما اسحاق پاشادا بله ماموسته اسحاق پاشا بیه د اوی دا بیه سرای وی دا بیه بازیتی پیشته گوی اسحاق پاشا وفات یعنی تی قونیه وفات که احمد خانی رو راکا مدرسه خواهد شد که درس فقیات ده نه مزلی و او جی اسحاق پاشا نیسکیه هبن بر هبدانه بله اجا احمد حلمی القوقی للسربي شرح کی خوش شکلی است چه گفتی از بنی زمانه که چوه بسم الله الرحمن الرحیم عربیه که زیده هست بله عربی ناس دم قادن گویا احمد خانی رعایت سه زمان خنجه کردی سه زمان دنی کی فارسی هست ها فارسی هست عربی هست کردی هست ترکی هست انا خستی نابه شخوا زلغه خصوصیات مسنوی جی اوه یعنی گوتی تشتي الدنيا بكارنا وش بوي كلامي خوش بن شيرين بن بل اجوية بسم الله الرحمن الرحيم لبات محقق بتنقب جواب ده قوت من هاتف بحجاب
أحمد سناك بقول صحيح لتوحيد باري بلبس فسيح خديك بها بريوب هوال مأزول يا نمرنا زوال جبوي چنينا جهاتو مكان ما نندو مسلو نهمتا نشان لويران بورين وقت زمان نسالو نماهن حين آن أبده بيتن أزلهن هيا عقبة دنيا وعقبة خداي ميام أوي أفرادن أمو جملة خاغ نهين غير وقات شو خالق بحق رسول دوي جملة حقا تمام خصوصا محمد عليه السلام بسر دفتر جملة عالم أوان نبوات خو مكتوبة خاتم أوان خدي آفراندن جبوي فلق جبو خزمتاوي شهاندن ملك وقرآن عرشان ديالوان هنار جبوي حبيبي خوي باختيار براقي ديال براقي ديال رفي دست بدست بأمر خدي أو برن بيش دست دحفت آسمانان اوي وران بقابد قوسه فبالخه جهان هلاني خدي پر دراكر نقاب حجاب جمالا خدي دي اوي بحجاب خدي رحمه خالك ان شاء الله اوا صيف اوا ما هانيكا سيدا پر اول جخوا دو پرو نیوه يعني 5 رو پلن بس 3 تشتاكر یک اوا وحدانیت خودی گوه خودی یک به حواله به هوگره اشترا بیجم نوالیدیه زاروکی ویتنن شریکی ویتنن و کائنات تمامی دبنی امری ویدانه دبنی خدمت دانه کائنات تمام خدمت کار دبنی امری خدای تعالی دانه شاغ دنیا بسا پیغمبر اکر گو خدا پیغمبر خودی تمامی حقن با خصوص گو حضرت محمد مصطفى ان پیغمبر مزنه واشترا بيجم گو خدای تعالی ويخستيه مكتوب امل السر بشتي مكتوبي هلكي خبردن گو چيه گو حضرت محمد مصطفى هاتيه نویساندن پاکی نویساندنا پیغمبر چیه لسر اهل تصاوی دتشتا گوتنه یک اوه گو قرآن پیروز دبیجه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا محمد مصطفى دش تمام عالم را رحمتي دماغي پیغمبر چرا رحمته ج فضایره نج دنیای تنیره ج عالمی را يعني گو فضا گو بني ودا چه جنات جهنم انسان حيوان هوا آگر آب چه هبه پیغمبر حضرت محمد مصطفى ج تمام عالم را چه رحمته نج بوی صادق بي باشا خواه جبوي بيشا خواه جيل رحمته جبوي قاسي دبين وقت جو آدم عليه الصلاة والسلام عند الجنات إذا بالي خذي وتخيل جناتي واشترى بين الشيطان تشا ودخابينه أم بيجن نعمات جو خذي وتيان ناخوه فأزلهم الشيطان أو جي الشيطان ودخابينه فأخرجهم مما كان فيه أونا تشتاق خذي وتيان ناخون دخون وخداي تعالى يجي آدم عليه الصلاة والسلام جنات دردخه داوي بيشتوي آدم عليه الصلاة والسلام رادبه وتوبه بكش خديرا أويد سا قرآن بيرونز بيجاد وعلم آدم كلمات فتاب عليه خداي تعالى هناك كلمة هني آدم عليه الصلاة والسلام كر آدم جي لسر وان كلمات توبه كر أنا قولي مولودي كرداو وأحمد قوطني أحمد خاني ني أبا دبي روجا كي آدم لتجاي عرفي جري عرفي ري سري خو بلند كل آسمانا بالا خداي تعالى أوهان بيسيا لا إله إلا الله محمد رسول الله خداي خنجي خداي تنا حضرت محمد مصطفى جي پیغمبر خداي آدم دبيجم قلت بحق أن محمد كي تناقش ويكري با اسم خواه برساق عرش تبغو فراني مني بچاره آهي واهي آهي واهي آهي واهي يا ربي تبدي خاطري وين ناوي محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وقلت البي ناوي خوانويسيا تمني بيچاره و پريشان و بندوار تم خلاص كي
خدای تعالی جبو خاطر ناو محمد مصطفی علیه الصلاة و السلام حضرت آدم افوت که demek ki yek mektubek eve gunnavi peygamber hatiye nivîsandinê a dudiya jî seyda gu zamanê te hebe dibêjin nexîr mektub eve û Xudayê Teala li ser navmilka Hezretî Muhammed Mustafa mora pêxemberiyê lê xistiye ji wî re dibên mektub li nêskî aliyê cepê ye û ji te re bêjin li ber dilê Hezretî Muhammed Mustafa ye çira li wir xistiye lewra dibê aliyê cepê gu nîskî dilê însan cî xistina xortuma şeytan yani şeytan di wir re dikeve însan dixapîne Xudayê Teala mora pêxemberî li wir dixe û گوجبوی حضرت شیطان حضرت پیغمبر علیه الصلاة و السلام نکه و قلبی و وسوسه ندوی. لسر بی تشتاقی دنیا جهاز زاوخاش ازی ویجی بیجم جماعه ملت تمام جی دزانه گو صحابیه کی پیغمبر علیه الصلاة و السلام زعم ازن هبیه و بخواجی به اصل خواه فارس بیه یعنی نه عربیه ناوی سلمان فارسیه. باب سلمان فارسی دو دنما نوش روان دا وزیر بیه. Yani aileki mezun bune, malbateki mezun bune Selman. Rojaki derti hiç kadar digere rastı kilise gitti. Yani ambejin derek gitti. Ve rastı direkt İbrahim'in dişe deri bala xwedê behsa Xwedê dikin, behsa pêxemberat dikin. İşte Rabbim ya dibe ev ji dînê me çêtir e. Dînê wana mecûsî bûne. Li cem wî ew ê disekine, filê disekine, papaz disekine. Hinek tişta jî hîn dibe û her hefte diçe balê tê روزکی او فلا جرات بجا یا دبی عرید به دین ما دین حقه لبلی زمانه کی هندک مایا گود دین داویه ایوره گود دین محمد مصطفی ده هنجی دزانن قد صاد القرآن بيروز دا حضرت عيسى أهاد بيجا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد أي إنسان بني إسرائيل ملة بني إسرائيل از پیغمبرم خدای تعالی مجوره شاندیه حضرت عیسی بيجا بله از تورات حضرت موسی جی تصدیق دکن گو کتاب خدایه لبله لپشت مواجی پیغمبر کی ای وره و ناوی محمد مصطفی اسمه احمد بيجين يا اوا بله او د کلیسه دا او راهبه پاپازا سلمان را د بيجا د ای وره سلمان د بي گلو د بي از چاخه بگیر ما وی پیغمبری از چاخه بگیر وی پیغمبری جراد بیجه از نزانم یعنی شهری بچه شکلی هی ریاته لیبلی از تابشین ماجیکی ازی از کالبوم هر ویجی دکارن تا بشینن لکی داره لقیصری لفلان کلیسه بری سلمان فارسی جی ایران دیده و سلمان جهنه که مال خو ملکی خو توفت که چه دستی و ده هبه تی قیصری لجام کشیشکیش خورا ساکنه تی قیصریامه بله قیصریامه لجام قیصرام لبراد ساکنه لجام کشی چند ساله بیشتر او کشات به اجی کال بوم انا گور رباط دبی هنک دبی سلمان فارسی نسکی 180 سال جانا خو دوام کیه یعنی یاشی مزم بله زاو عمر کیه چند سال الور ساکنه او کشی دبی بلد به جیت هاتی نزیکی حضرت محمد مصطفی لنبره لکیه دبی الحجازه بیتی هری ورا ایدی نزیکی به هات گوهات ایدی همه وره سلمان فارسی جوج رادبه ده چند نسکی بلگاه حجاز یعنی سعودی هم بیجن ها مکه و مدینه دوام مملکت ده چته عرب تنی لید خن مالی ویجه دستینن و سلمان فارسی دخنه کوله یعنی اشخورا دخنه عبد امید بیجن یا مالی ویجه دخنه کوله دمن لمدینه منوره دفروشن و بوی اسنای دی پیغمبر خدای حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة و السلام تی دنیای لیبلی مبیا نگو لقيصري أوي كشيش جرا قوتيه بابا جرا قوتيه دحب إشارات محمد مصطفى هنا دحب إشارات يك أوا بيخمبري خدي زكاة ناخه زكاة ناخه إد دياج أوا دبشتا حضرت محمد مصطفى دا مورا بيخمبريه هي مورا بيخمبرتي هي سلمان جوبيه هلدا قيدي وشقرا قافي خدا دشاد بقى كوله بالي روحتي جو بيخمبر جمكي دشا مدينه لمدينه روجا كي سلمان سر سري داره كي خرميش خرا خرمات وفد كه بالا خدي معرفه كي حتى جم خويوي انا خوي سلمان هاد دبي يا دبي معرفه كي حتى بيجا اس بيخمبرم ودو دوري ملت تجيه انسان ايماني بيتينن وقتی گوساد بجا دنگ دیچه سلمان خوش سر داری داوجه ارده و دیچه خداوی سر نگی و دستی و یاد بیت چی بود به افکیه وقتی گوساد بجا خویی سلمان راد به لید خه سلمان دخه
ليت خد بيت هر كوليد بهرش خورا إشي خابك وقتی گو اول به سلمان دزوره گونیوی مرفی گو هاتیه بالوان گونی پیتی دبی یاد به گونه دبی مجرا بگو تا قید چید بود بی گازی سلمان که دبی یاد به مرفی که هاتیه دبی جه از پیغمبرم سلمان پشت خواهد دچه دبی ایوار دیگر تاسه کی خرمش خورا توف دکه تاسه خرما خالده چه جن پیغمبر خودی ولی خودی حضرت محمد مصطفی و صحابی و خب هورا رونشتنه اشترا بجن دبی ای رسول خدا اول نعمت هانی زکات ما آنیا جداره و مشخوره بخون وقتی گفت به بالا خودی پیغمبر دبیجه بسم الله الرحمن الرحیم و تاسی بلند که دده بر صحابیا و بخون نخواه دبی هم بخون سلمان دبی اوا اشارات من اوله دماغی پیغمبر زکات ناخون بله دبر روترا دنی جار دنی رادبه ایجاد تاسی که تیجی خرمت که دی ساتینه دبی ای رسول خودی اوا هدیه من مجوار آنیا از خازن تو صحابه اشخوره بخون پیغمبر دبی بسم الله الرحمن الرحیم دیگر خرمه که هلده دخوا و صحابه جی پیرا و خرما دخون روترا وقتی اوا اشارات دبی اوا تمام اشارات دودیا د ساکنه کازی گلو چم مورا حضرت محمد مصطفی ببینم بل سر پشتاویه پیغمبر خدا روزی که از پشکه کرتاسیج بیشتم ده پیغمبر خدا روزی که جنازه که چید به دچنه وی جنازه سلمان فارسی دست خود بلند که گازی خودت کرد به ای خدای منی مزن خبا به سال و زمانه گم جیانا خود تمامی داوری قی چید که پیغمبر خدا هم معجزه کی بده نشانه من گو از بی موری ببینم ولی گوسا دبیجه گازی خودت که ولی خدای تعالی دعای قبول که پیغمبر علیه السلام لی جوبه کی هبی ایو یعنی به حرقه ها بلند که ها برجید که وقتی برجید که سلمان فارسی بالا خود دل سر پشتای موره کی هبی لسر موره گوتی محمد رسول الله محمد رسول خدا دیگر خود داوجه سر پیشا پیغمبر تخ غیرین و زارین و صحابه دزورن لدو دوری چابو دبی ای رسول خدا اوا بالصالانه از لپیتم اج ایرانی هاتم حتانی فرا دبی بالصدمه بالصدان انسان ایمان به پیغمبر تینن دوی اسنایدا و پیغمبر خدا جی دزورا دبی سلمان اهل مالا منه ویش باید چو گوش بیو قاصد دمکی مکتوب یعنی گناه پیغمبر هاتی نویساره لسر ده قسمه که گوتنه لسر عرش خودی مکتوبه لیک جی گوهنه که گوتنه لسر بشتا پیغمبر لسر موری هاتی نویساندنی سینا ساعتات خوش اسمینی والا تا وقت بیشن سلمان فارسی حقا جی صحابه کی گل کی هجای کد نوا فارسان داشتی گل کی ناو دنگه جی بله کسی کو و چیروک و حکایت و نظام او وقت بیشن چیروک حکایت که گل کی خوش بله والا تا وابه از من استخوازم بگر سر عقیده ایمان بله معلومه مثلا تدی زاروکتی هم مده جماره چیروک دگوته بله وقت اونها مثلا دوی مسئله دگوته و مسئله که هاتی جیاندنه لگل ویج روایت چی گله که بله احمد خانیج aslında بیرو باوریا اولی به طرز کا اسلوب کا پداگوژی است گوتی aynı usay من جدو و از عقیده ایمان کو سیستم ده از دو شوپینم او کی وانا مثلا او کلمین هفو کن ین عربی تن چمانه ین فارسی تن چمانه از برد ببینم کو اصلا احمد خانه کو دسپیکا عقیده ده اصلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بله يعني اصلا وصفين ربي عالم كود بجا ناتي ولداندني بله وقت بيجن جوي خاين ترجي ربي عالمتنا يا راس جي كلمين آيتان بله جي زاروك ما كردارا بله ميناكك تشكل بله اي ريبازك تشكل بله عين سنه دفردا تشواد بيني مثلا زماني بچك عربيه بله بچك فارسيه بله يعني جبو زاروك ما كردا بله انا بفيت شافي مره نبني را بچك زحمت كسي كو فهم بك بله اجا بو هنگي كسين كو زاروك بون دخواندن عربي جي زانبون بله فارسي جي زانبون ارمانج هدف نه او بيه د زمان عثمانيه د جو سيدا زمان مسلمان حقيقي قرآن پیروزه يعني قوتي تمام مسلمان گوش قرآن بزنبن بله اکاته چاج قرآن بزنبی اگر به کردیا روت يعني كرديا بي عربي بتركيا بي عربي كلمة عربي قلت لها تنبه مرو زوزو قرآن هنا به بله بله تم مسلمانا فارسا يساكريه
عربا جو ترکان جو ساکره کردان جی کلمه عربی خستن نوا خبردان خو اخافتن خو گجبور قرآن پیروز وره زانین هنو گو زمان تبع مثلا سر فاتحه خورا خبردن فاتحه هنا الحمد لله رب العالمين مثلا بتركي ام بنشن الله حمد olsun الحمد كوكوي حمده بنر كلمه قرانيه رب العالمين رب كلمه ربي ترجي او استعمالت كه كردي عالم ترجي استعمالت كه كردي كه بله رحمن ام تردكن وسام مرحمتي در مرحمت سزدر بله هاجا مدرسه کردا این نظامیه مدرسه ای سلجوقیانه بله بشکه که مدرسه عثمانیه جدانه جه جدانه چه جدانه مثلا مدرسه کردا پیشی دست به قرآن ایتکن گو قرآن خونه تی سر مولودی پیشتی گو مولود خلاص کن نوبهار احمد خانیه پیشتی گو نوبهار احمد خانی خلاص کن یا نهج الانام مرخلی سیرتیه یا عقیده به اوج عقیده بلی سیدا مثلا سری اول دا بعد تو گوه دیره نطق و بیان فسیح جبو فرد و عینا نمرد ملی گو ایمان و اسلام و صوم و صلات لسر مال دارن حج و زکات ولی خودش بس ایمانت که پیشی عقیده ذاتن عقیده اشعریانه موجی بیژن ای هر دوجی ای اشعریانه ای اشعریانه دت عثمانیه دا عقيدة ماتريدية إمام ماتريدي محمد أبو المنصور إلى الماتريدي إيه حنيفي يقول سر أون إمام محمد بخوا حنيفي بيه مذهب حنيفي أجي اللي بي عقيدة ويدشن إيه ما يعني إيه الشافعيان إمام أبو حسن الأشعرية أمش اللي بي وينه حرد عقيدة هانجي إيه أشعريانه پشتوی سیدا دست ازید کن مثلا نوی امی ای کردا ای نظامیه ازید چه ازید ای کردا مدرسه گزنا گز بيجي اعلم ان التسيير في اللغه التغيير وفي الصناعه تحويل الاصل الواحد الى امثله مختلفه المصرفيه مختلفه واحده لغات عربية يعني عربية بأوي عربي ضدنا مثلا يك مثلا أمي نحو يك صرف علمي الصرفية با ثم يعلم أن الصرف في اللغة التغيير وفي الصناعة تحويل الأسلوب إلى أمثلة مختلفة اللي معنا مقصود ثم الفعل وإما ثلاثي وإما رباعي بزعم فعل ينصي حرفية ينشر حرفية وكل واحد منهما هجون يكي إما مجرد وإما صالم هنا عربيتك يعني صرفيت كه صرف عربي يعني ايه فعلي ايه نحويجي بس اويتكن بس اسميت كن اسم ناف مثلا ناف چه كلمه چه كلام چه دو عثمانيا دا مدرسه عثمانيه ايه تركان دا امبيجن ازينينه مراحه بنايه مقصوده اوجد ناعزيد انا اوان علم دخون بيشتوي دكابنا عوامل جرجاني ام دخونن ايه مثلا کرده عوامل جرجانیه لبلی ترک عوامل برگویه امام برگوی اوج عوامل نه بس علم نحویت که لبلی هیچ جدا نوار حسب يعني فرقية أصلا يا نظامية ويا عثمانية بشكل اب مويجو يا شو بشكل شيء ها جدانه بو شكل جدانه يعني او از خودم شيء هم بفهم هجام انها د مدرسه ما كردا زبارم هيج دي خوان بله مثلا مدرسه ما كردا تدي کسی که قرآن بخونه نه ده بره یازده به nasıl yazılsa aslında merciğe bize zaruk zaruk aslında ev akide jibuko zaruk zutir hine Kur'an evin meviye ki jigo te despeke da te ukay khwande belim pereki khwand em tkar ne habeke dijib khwine kaz zmani biçawa şede bez beni beli çra çi nebe كمان زماني بدي فهم بقى شد بيجي زمان زات برخ باشه مقالك شي حسكر يعني مقامش خاوس سيدا مقامي نهج الانام نهج بله مقام نهج الانام يا مولد ايش اصلا هسكم ها حتى داوي سي چار زر رزي بخون زا خوش داوي اون داوي دعاء ام سر دعاء خبردن داوي هي ما اساس امر بله مراق تمام سيدا بسم الله الرحمن الرحيم دجاران بچاوا جمالا ودي لدر ملائد بيجن نديد مباب سبب من كريقات رآج خلقت مرو على ما يرى اگر تو دبيجي لكدي خدا خدي قول نكسد رتل منتهى محقق بزان وخدي ديتيا ولكن زانت حقيقة تيا
جبوي چنينا نزير شبي كسي واسبي كد بيجت بدي صفات السبع جبو ذو الجلال بزن هفتن اي عارف بر كمال خوشیشی نوزانی نوینو کلام بیستین دیگل دیتن با تمام قديما وكي ذات جملة صفات نعين ذاتي نغير زوات خديني نجوهر نجسم عرات نكل بعد بذنب غرات اگر بگنه ما معذب بكت جويرة هي ما مؤدب بكت روايات بكت او لخلق مساق بقهرة وتكليف ما لا يطاق اريكي بظلم تكلف دكت دملكي خدا او تصرف دكت لمن فرز حرشي جبوي بكير نفرد الويا جبو ما بخير اواجي سيدام باسا چار مبحثا كر مبحثا اولي ديسا باسا مزنطايا خداي تعالى وقشخا خداي مزنها واشترى بيجم ديتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو خداي ديتيه بله اول سرويه بشكي اكي باشكيشه ام چند كلمه بي خبردن بله از خوازم پیشه كنت باسا في اوكي رابطي بله تدي مولود كردي بله يا ملاي باتي بله ام دروجين مهم دا دروجين مولود دا مثلا بله ام مثلا بيجن صدقك ام بدن يجي ام بيجن خير وحسناتك يا بدن ام بيجن ام مولود بخوينه بله ام مولود بدن بله ام مولود جدا خواندنه ام ليجي قوتاريت بله حتى بريا وقت بيجن 15 20 سال بريا نها ما يا راست بجافي وصف قرآني مديته يعني ما بيجافي مديته بباشكي مديته كو aslında pasnin peygamber medide vasfin wid beje jibo haskirna peygamber de beje da akide iman da ji gelo acaba dereki te xwandine vak مولوده يعني عقيده ايماني وك مولوده تي خواندني بلي اهاتي خواندني يعني وك خير وحسنات ام بيج معرف تشتكي بدا نيت بك سرويتي خواندني نظام بلي همان طرزك همان يعني بلي تي خواندن الزمان اكتا مثلا وقت ام بيجن تلفزيون او قزاته او انتسانه قلتنا بون بري جنگ هبون جنگات قلتن حكايات قلتن سري تمام حكايات او انتستهبون ارمانجو هدف وان انسان بری تانی دهات مثلا کلامی که مینانی عقیده ملا اقل سیرتی و تانی سری ویدا دوگوتن پشتی وقاصه صحیفه کی ساق لسری تشتید آخرین به کلامی که خفیف یعنی به حسایی زاروک را گوتن گوشبونا زاروک تشتا فعبك مثلا التسبيحات ماذا يسوى سيدة أنا أموان سبحان الله الحمد لله لا إله بجني يا سيدة بس أبا هر كلمة كي تذكري 10 صيفة جرا تشي بكي وكاو تشي معنا وتشي تشي بيجا لبالي جبوي زارو كيم من هاتنا خاندني لبالي نقول أم بيجن بالشكل كي مولودي بالشكل كي جماعتي يعني جماعة هاتيا رونشتيه قلت يا روني جماعة ماموزيني بخون قالوا أحمد خاني تشو قوتيه بله بوي شكل يا سيدة بله بله اجا اباد پرهانا گو مگو سیدا ما پرا خو یک و پیغمبر خدای تعالی بیجه یعنی احمد خانی بیجه گو خدای تعالی وقتی امرکی گو برا حضرت محمد مصطفی ورا بال من بس معراج يتكن بس معراج كده سيدا وهكذا خدای تعالی جرا براق کی چیت که براق دبی حیوانه کی سيدا کری پچوکتر او ماستر قانتر پچوکتر بیا دبین حیوانات جناتی بیا حيوانات جناتي بتيناتج عندنا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم حضرت محمد مصطفى مناني برقي دتش كعبه معظمه دتش مسجد الاقصى مقصود الاقصى برافله دتش حضور خدي قناوي سدره المنتهى اشترى بجن شخص بوي قاسي جبي حيوان را قلتنا براق اجا عالم اسلامي صاد في كتاب ماذا قلتنا تشتي قلتنا حيوان قلتنا جناتي دهبن ذهب حيوان دشنا جناتي دي في الشعر هاندا قلتنا تصاد كتاب ماذا براق الشفيع الخلقي ياك أو براق حضرة محمد مصطفى أوي هرا جناتي ناقة صالح
دوا صالح پیغمبره بله. خدای تعالی بچنه جنت دوا صالح پیغمبر چیه ملتی و آسیبونه لپی امر خدا بونه امر خدا دور کتنه صالح تبلیغ کریه صالح پیغمبر کریه نکرد به امر خدا نهاتنه داوود گوتنه معجزه کی بده نشانه ما واشترا بیجم ام ایمان بتبینن حضرت صالح واشترا بیجم لبر کبره کی گازی خدا کریه و کبر دقت دوا کی به حمله چیزی گزیکی ویدا و تی دنیای اوشترا بیشم او دواجی چشکا خاتینه دنیای چیزی عین مزند به دوی روزک دا آوای بلگی تمام وخاریه رو دنیا ملت وخارنه یعنی آوی بیرا روزه دا خلاص کردید زلقوی و صاحبیه وقتی گروه شیر دوا خورنه نص دوی بخواه مثلا بیره آوی خاریه روزا دیتر که چه خلقی وی ها شیر دوی خارنه وسا دوام که حتی پاش ظالمه که لیت خوی دوی دو کجا پشتی خدای تعالی قومی صالح حلقت که اوا یک آدودیا و عجل ابراهیم کفش لنجله یک جیم اشترى اجل حضرت ابراهيم قولك ابراهيم پیغمبر قولك ابراهيم قرآن دا دو آيات دا هاتيا سر زمان خدي قوتيا رب العالمين جل جلاله روجا کی جبرائیل اسرافیل و ازرائیل تین نوان لسر شکل انسانا تین نوان حضرت ابراهیم علیه السلام لجمع روتنین خانماوجی پیره بخواجی کار کی مزنه اشترى ابراهيم بالا خده سي حفظ معرفه محترما زلام محترما تیناتی لدر مالی گولک کی شارجی دکه وقت دبه نان وقت خارنی خانماو چید که تیناتی بر وام مسلمان وانا ناخون وقتی قلنا ناخن ملكات خارون و خارج وانتنا وقتی قلنا خن ابراهيم دترسه ابراهيم دترسه ابانا دبي نترسه دبي ام ملكات خدای مزنن ام هاتنا مزگینی کی بنته پیشی و صاد بیشن ازل با خصوصیت ابراهيم او به اوه حلیم دبي قرآن مرفه کی زاب حلیم بیه زاب در شوات بیه ابراهيم پیغمبر لوط پیغمبر جی قرآن پیویه بله ملائکت هاتنه او لوط پیغمبر قوم لوط پیغمبر خلاص کن اشترا ابراهيم بیجه دبی نترسد به یا ابراهيم اماتنه مزگینی کی بدنته و خدای تعالی او زاروگه کی بدته گویات بیجه خانم او ساره جی لسر شیمو کی بیا یعنی گوهر دروا حتی دبی سر چای خواهد قلیش دبی یا دبی اسپیر میره مکاله کی هستیوی اشبونه کاچا زارو چیز بن او ملائکه دبی یا و رحمه خدای دبی خدای ای بده و باش خدای اسحاق دوانا دبی یا ابراهيم اماتنه تستاد دیش ترا بیجن تزراره کی لوط علیه السلام زاروکی و زرا جوان را نای لبل از قوم لوط امی تمام خلاص کن جناوی امی بکن چون جناوی و کانت من الغابرین و قرآن هذا بجا او جیل آن گوری ملت وانا اسیان کار بیان هم بری لوط آد به امی ویاجی بکوشن سیدا بیا خلاص کن خزلی وانا بحث چیروکا و نکش بله عین وسا وحوت ابن متا و اشترى بجم معسیا یونس بن متا خاریا گوته سبحانك اني كنت من الزمان او جناتي ثم باقوره لمن يبر بامي في الرخاء ومحله بشتي او تشيلاكا ويزاروكا قدروا تنغاسي وروا فريدا وقول تم لبي دايكا خاطي او تشيلاكا سوره البقره دا قول بجا او تشيلاكا جناتي او تشيلاكا او هرا واشترى بيجم جلاك حزات موسى يعني هذا او كندالمي وهود هود بلقيس والنعم نلتو بعلها واشترى بهود هدا بلقيس ومجرد بيجن سليمان دنكل ها دنكل هم صاد بيجن بله عندهم بابوك ها بابوك بالي هنا جد بي دودوك بله اوات جناتي واشترى بيجن مورستانغا وغريا يمني نشاني حضرت سليمان كده او جناتي حمار عزير حما كرح زي في خنبر قواتي قصي شريف ظالم خرات كن اشترى خرات كن اباد بجا امكانه وقوا شارع دي ورا تشكني تنا خداي هناكي اشاد هندري كراودا خداي طلعوا خوي واشترى بجم از اقتصاد بجم باشي 7 سال رازه رازبي بالا خد الشهر بل ايراني هاتي شهر تشكرنا وشهر كي مازن تشي بيا ورا تمير يعني زي پیغمبر کر زي پیغمبر بلي القدسي خرات كن ظالم بشي قدسي تدهلشين خلين زي دراوه زاروب يا دراوه شاركي باشخه بشتي زمانتي بالا خدي قدسي شريف خراب يا تشتاتنا ياود بي امكانه
گو ابرا ورا چیکرنه تنه لبل هناك هيجير وخارون وبخارون تخ باري كرا خو اشترى اواج ايته اشترى بيجم خو خدي خو تخ چوا رادزي بشتي گو رادزي شاه ايران يعني وي ديناميت تاني وقدس الشريف سج دستي وان ظالم خلاص كن واشترى بين شركي مكمل تشيد كن بهفته سالي زيد خويدات مينه بشتي هفته سالي 30 سالي ده او شرط چيكنه بشتي وي 30 سال عزير راتبه خدي جرات بيت ول دو دوري خو بنر دو دوري خو بنر بالا خدي بيا شركي دري وحمد خديت كور اصل ام كور بيجن زاف كرد بيش چونكي مساله دعاي جام ناخذ كان خو بگينه ها غي خلاص بو زمان طبيعي خلاص ها اصل اول اصل ابا ده حبت يجي قتميره شويه يجي قتميره ازمه توي او كداويجه امكان بخينه غي زمان ما عندك ما اما تبخينه ما بقدينه ها وصل اجا دائما بالي اجا احمد خاني بس دعاء كدنجي قلت له انا شرط دعاء هنا چند دقيقه منه والله هما دقيقه ها نعم قلت له شرط دعاء هنا یک وقت كامل يعني وقتی که مشرف یکی زمان مشرف يعني قلت هر دا اوکی ده مادیونه ان شاء الله مجرد نبخونه تو اینا داویت بخونه اهم باشتر بسم الله الرحمن الرحیم چهار ریزه باکم دبیجه بسم الله جهنم دبندا وجنت لسروي إلهي تدستم بكيش دبي جهنم لباشية جنات لباشية يا ربي تتسال فرا جهنمي تدستم بكيشني ما خلاص كي وقرنا أزي مجرمي بعمل دزانم قدي بيت من بير زلال اگر يا ربي انا اقول عملي من تم بهاري شو خاطر باب جهنمي اللي ادخازنت بالرحمه ومرحمات اخوات ما خلاص كي بالذنب وقصور دمنت نكي دقل من باحسان ولطفا خوكي منو جملة أمة مصطفى ببي جنة تابع مصطفى خذي ما تخذ تابع حضرتي محمد مصطفى خداي تعالى الشفاعة ويدخل نسيبي ما خودش تو دی بابت راضی به ازمه تذكري او كي دوباره بكي او دحب احمد خاني دبيجي دحب او كان دعايه وقت دعايك وقبول دبن انا تقول يا دسبيك ده وياك تشيه هتوصل ها تو حاول كلمه بيجي ها بل دهشتن ده تسلا قلت ياك وقت قبول كرني يجي الزمان قبول كرني مثلا روجا جمعي زمانه بله روجا جمعي روجا رمضاني مع رمضاني الجمعه روي عيدا روي براءتي قدر او زمان ابا يجي وقت او وقت بزمان قدام وقت مثلا ما بين اذان وقامت ده اشترى بين دچونا سجده ده وقتی تو برای شهر جامعه خود را میشکی به حواجی او حالت بله یک وقت یک زمان یک وقت یک جی او مثلا زمان رمضانی یک جی چونات حال گفت حرکت کی حرکتی خوش داری مثلا به شب رابی میجا تهجدی کی گاز خدای کی به یا ربی تی دعای نجیبینی بله بردست شفقه مثلا بله ها بردست شفقه وقت تهجدی وقت انا روجي بمبارك مسافر زمان بمبارك بله مالتا اواج اواب اشتراز خدای کی مانی نده ان شاء الله خطا قصری ما جام را ملت استغفر خدای تجراز به مالتا اواب مالا امیر هم باکوشی و میوانم بو مالا تقاوید خودش راضی به مرسل عقیده ایمان خبردار صبح ساعت همان ساعت به ساعت نهان دا از الگل وبم میوانه کی منگل کی هجا هيا زمان کردی چاندا کردی گلک خبتیه عبدالرحمن آدا که به میوان من ساعت نهان دا ان شاء الله بسامه به عبدالرحمن